Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mwese tubana hano kuri News Lab TV ndetse no kuri FK TV News. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Turi kuwa gatatu tariki enye Werurwe 2026, nyemero zinduke umva uko byifashe ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'andi makuru agezweho mu karere k'Ibiyaga Bigari, ndetse usobanukirwe uko ibintu bihagaze gatanu kuri gatanu. Reka nkubwire ko M23 yongeye kwandika amateka muri teritwari ya Masisi. Aha rero ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha ngaha umutwe wa M23 wongeye kwandika amateka wigarurira uduce tw'ingenzi muri teritwari ya Masisi. Agace tugiye kugarukaho na gace gafite icyo gasobanuye cyane ku mirongo y'urugamba. Agace ka Kazinga kabaye totali tombe, icyo kugafata bivuze ku ruhande rwa M23. Ndaje ngo nyobwire gatanu kuri gatanu. Turakomoza ku bitero byavuzwe ahitwa Ikisangani mu ntara ya Chopo ku kibuga cy'indege cya Bamboka. M23 ntiyashize iminsi 30 iharashe bombe karabutaka, yaje no kwiyemerera ko ariyo yabikoze mu gihe guverinoma Kinshasa yari yavuze ko byakozwe na M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Ibyakuriye ubwoba budasanzwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mike Rundadaye cya Bujumbura. Izindi bombe zongeye kuraswa Ikisangani, bigogo ko ahangaha Kisangani ngo ingabo za M23 zari mu nkengero za Kisangani ngo nizo zarashe kuri iki kibuga cy'indege cyaho. Ndaje mbabwira uburyo byakozwe gatanu ku kandi. Tukiri Kisangani turatera ibuye rimwe twice inyone ebyiri, mbabwira inkuru mbi cyane y'umusirikare wa FARDC Force Armée de la République Démocratique du Congo yishwe n'abaturage nyuma yo kurasa mugenzi we. Byagenze bite? Byatewe n'iki? Ibi byose turaje tubive imuzini muzingo. Reka babwire ko intambara igiye kurushaho gukara, ibintu bigiye kurushaho gukara no gukarata nyuma yuko M23 ishwishwe burije abazungu ibabwira ko yo itarebwa n'amasezerano ya Washington. Irebera mu by'ukuri rero icyo tujye kuba turebera hamwe. M23 yemeje ko itareba amasezerano ya Washington, irebera intambara cyangwa se ivuga ko ahubwo yo ibireba ari byo tuza kugaruka ahangaha muri amakuru. Turakomoza ku bitangazwa ku mirongo y'urugamba n'icyo M23 ivuga ku rugamba, ngo uyu mutwe rero wambariye urugamba rwo guhangana mu by'ukuri n'ihoro ry'ingabo za Kongo rishinjwa kugambirira kurimbura abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Turaje tubikomozeho tubive imuzini muzingo muri aya makuru gatanu kuri gatanu. Hanyuma turasobanukirwa icy'urupfu rwa Wiringoma ruvuze kuba mu by'ukuri AFC M23 yaratakaje Wiringoma bivuze iki, ariko kandi ku rundi ruhande kuba guverinoma Kinshasa yarishe Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa M23 bya gisirikare mu gihe cy'agahenge bivuze iki. Ni mu mboni za Senateri Evode. Turaniyambaza ibyatangajwe na General Ritadi David Sejusa, umwe mu bagenerali bakomeye bahoze bakomeye mu ngabo za Uganda UPDF. Turaje rero tubive imuzi ni muzingo. Hanyuma twabwiye ko bamwe mu basirikare b'u Rwanda abagenerali bafatiwe ibihano bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko twatumaze twabwiye telefone yaturutse Kigali yerekeza i Washington yashoboraga kuburizamo ibyo bihano. Nyuma y'uko rero bivuzwe nibwo cye kabiri Amerika ifatira abagenerali ba RDF ibihano. Ni ibihano rero byafatiwe abarimo General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda Major General Rukika Rusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'umutwe udasanzwe Brigadier General Gashogi Stanislas. Amerika rero yafatiye abayobozi mu ngabo z'u Rwanda ishinja RDF n'abayobozi bayo muri rusange gutera inkunga, guhugura cyangwa se guha amahugurwa ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwara M23. Umutwe nawo mu by'ukuri isanzwe yarafatiye ibihano iwushinja guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse no guteza ikibazo gikomeye cy'impunzi no kuva mu byabo kw'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo tuza kwibandaho muri iyi nkuru si ibi bihano byafatiwe abagenerali b'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda, ahubwo munyemerere turebere hamwe icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze kuri ibi bihano byahawe abagenerali mu ngabo z'u Rwanda. Icyo u Rwanda rwaje kuvuga kuri ibi bihano rwahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi n'icyo u Rwanda rwaje gusubiza ku byifuzo cyangwa se n'ibyishimo byagaragajwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turanyarukira wari kare turebera hamwe uko situation imeze gatanu ku kandi, turebere hamwe uko byifashe mu mikenke ni muri Kivu y'Amajyepfo, turebe iby'iyi nkuru y'uruzinduko rwa
Perezida Kagame utegerejwe i Paris mu Bufaransa niki kigiye kumujyanayo. Ndabwira ku makuru ari kuvugwa mu by'ukuri yuko mu by'ukuri ngo u Rwanda rwavuze ku ngaruka intambara ya Amerika na Iran ishobora kugira ku Rwanda. Turabive mu zindi muzingo, ndabwira byinshi bitandukanye. Mbabwire ko kuri ubu Eric Prince yaburiye Trump kukohereza ingabo zo ku butaka muri Iran. Reka rero mbabwire ko kandi iyi ntambara ya Iran na Amerika yashobora kuza gufata indi ntera, kubera yuko ngo ubwo Iran yifuje ko ibiganiro bibaho hagati y'impande zihanganye, ariko Amerika iza kubitera utwatsi. Turaje tubive mu zindi muzingo rero gatanu ku kandi. Reka nongere mbaye ikaze, ariko kandi mbibutsa ko biroroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV. Nyamirira unkandiraho hasi handitse subscribe cyangwa se sabone, ubundi numara gukanda subscribe cyangwa sabone unkandire kuri like, tubone ko bikunda. Winjire muri comment ushyiremo udutima twinshi kabisa, shyiramo udutima twinshi, hanyuma utwo dutima numara kudushyiramo unavuga izina ryawe nyabuneka naho uherereye, tujye tugusuhuza gatanu ku kandi. Ahangaha turi umuryango, hanyuma unasangiza abana ya makuru ni kuri share cyangwa se aho hasi ku gaheto mu magroupe yose WhatsApp ubamo, usharinge kugira ngo tubashe kugera kure. Hanyuma ubwo ibyo byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Reka mbere kuri aya makuru yuko M23 ubwo Ibya Kisangani n'uburyo igikuba cyacitse, uburyo M23 bishoboka ko yabageze Kisangani, yarageze Kisangani mu buryo bw'ibanga. Turashe tubirebere hamwe, ariko reka mbanze mabwire ko uyu mutwe wambariye urugamba rwo guhangana AFC M23 ivuze cyangwa se yatangaje ibintu bikomeye cyane bigaragaza ko ahubwo mu by'ukuri ikitwa gahenge cyo kitanayireba, ko ahubwo M23 ikiza imbere guhangana no guharanira icyo yuburiye intwaro, akubera ko guverinoma Kinshasa na maginga yekomeje kuba cyakiringiti gitose kitiyoroswa weight blanket. Bivuze ko ibyemeranywaho mu biganiro bitandukanye mu masezerano basinya, nta na hamwe guverinoma Kinshasa ivugaho kuba ishyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Icyo tujye kurebera hamwe rero muri aka kanya n'uburyo M23 nayo iri kugaragaza ko mu by'ukuri itarebwa n'amasezerano agiye atandukanye nk'aya Washington. Bivuga ko M23 ngirengaho rwose uyu mutwe uravuga uti twebwe ubundi nta nubwo twari duhagarariwe, nta ntumwa yacu yari Washington, kuki dusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington. Na amasezerano u Rwanda narwo rwasinye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Perezida Trump, ariko rukaba rumaze iminsi rubazwa impamvu rutayashyira mu bikorwa. Na amasezerano arimo guhana agahenge hagati impande zihanganye, amasezerano kandi akaba arimo mu by'ukuri kuba ngo nta yindi support cyangwa se ubufasha buzongera guhabwa imitwe yitwaje intwaro. Amasezerano arimo gusenya umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, umutwe uhabwa uburyamo na guverinoma ya Kinshasa. Arimo kandi no gukoraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka. Ubwo ariko mbere yuko tubirebera hamwe n'uburyo M23 yibukije Washington ko irebera ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mubwire ko muri aka kanya yasohotse itangazo rya Red Tabara mw'abantu mwe. Uyu mutwe uhanganye n'ubutegetsi bwa Gitega usohoye itangazo rinyamoza Kinshasa. Reka nze amakuru ari kwisukiranya, hanyuma reka mpere kuri ibi byatangajwe na Alliance Fleuve Congo M23. Iri huriro Alliance Fleuve Congo M23 ryashimangiye ko ritita na gato ku masezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ngo uyu mutwe utangaza ko ngo ukomeje kurebe ko utarebwa n'aya masezerano, mu gihe Washington yo ikomeje kurebera intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubutumwa bw'ihuriro bwatanzwe na Bertrand Bisimwa, ni umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe politike, Dipolomasi n'imiyoborere, ubwo yasubizaga senateri Jean Shahin wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu rero Jean Shahin yari yavuze ko AFC M23 yarenze ku masezerano ya Washington. Senateri Shahin uyu ukora muri komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga yagize ati, nyuma y'amezi 3 M23 ifashwa n'u Rwanda irenze ku masezerano y'amahoro ya Washington, amasezerano Amerika yafatiye amaherezo Amerika yafatiye ibihano RDF n'abayobozi bane. Bisimwa yamusubije agira ati, Madame ihangane, ariko se ni gute nk'uko bivuga M23 yarenga ku masezerano itasinye kandi atayireba na gato? Ikibazo nyacyo kiri mu buryo Washington nyuma y'iyi ntambara
cyangwa se ikibazo nyacyo ngo kiri mu buryo Washington yumviye intambara, ati mukeneye amakuru yibanze kuri iyi ntambara. Uyu ni Bertrand Bisimwa asubiza uyu Jeanne, uyu mudamu ukora muri komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga, yitwa senateri Jeanne Shahen. Noneho aya masezerano ya Washington yasinywe n'impande bireba, no kuvuga ngo ni amasezerano yasinywe n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisimwa akavuga ko ni amasezerano asaba Kongo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, mu gihe u Rwanda narwo rwari rwasabwe gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka hagamijwe guhagarika ibikorwa bishobora guteza umutekano muke. Aya masezerano rero yashyizweho hagamijwe guhagarika intambara muri Burasirazuba bwa Kongo, ariko ngo M23 ivuga ko itayasinye kandi ko itagira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Aha ngaha birumvikana cyane. By'umwihariko mbere y'aya masezerano mu nama yabereye i Doha muri Katari, habaye ibiganiro hagati ya Kongo na M23. Ni ibiganiro byari bigamije gushaka amahoro arambye, ariko ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi bwagiye bugaragaza ko ikibazo gishobora gukemurirwa i Washington. M23 mu butumwa bwayo rero bwa vuba yagaragaje ko intambara n'imirwano muri Burasirazuba bwa Kongo ari iby'abashinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu, bityo iki kibazo gikomeye kikaba ari uburyo amahoro ashyirwa mu bikorwa n'impande z'amahanga cyangwa se n'ibihugu by'amahanga. Uyu murongo wa politike wa M23 werekana icyuho mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, aho ubutumwa bwabo mu by'ukuri bukangurira abavuga ku mibanire y'ibihugu no gukusanya amakuru y'ukuri mbere yo gutangaza ibihano cyangwa guhamya ibyaha. Aha ngaha rero bivuze ko ari amasezerano ya Washington yo ku itariki mu by'ukuri yo muri Kamena yaje gushimangirwa nayo ku itariki 4 Ukuboza 2026. M23 iravuga neza ko ibyayo masezerano rwose bitayireba, ko nta na gato mu by'ukuri aya masezerano azigera ayireba n'umunsi n'umwe. Ni ibintu byumvikana cyane rero bitangazwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo binyuze muri perezida wayo Bertrand Bisimwa. Ni amasezerano asinywe n'u Rwanda na Kongo mu gihe M23 itari ihagarariwe, ariko kandi abo ku ruhande rwa Amerika bagashinja M23 kubitayubahiriza kuko bashinja u Rwanda kuba rukorana na M23. Ibi rero M23 ntabwo iri kubyumva neza, ahubwo sasa urugamba rwakomeje. Ngira ngo munanyemerere duhite turwinjiramo 5 kuri 5 duhere aho M23 yongeye kwandikira amateka itsinda cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri teritwari ya Masisi. Mbere ko twerekeza gato ahitwa Ikisangane Imasisi, ahangaha Imasisi M23 agize gutya ivuguta umuti yisubiza agace ka Kazinga. Iyi Kazinga na gace kari strategique cyane gafite icyo kavuze ku mirongo y'urugamba cyangwa se ku migendekere y'urugamba rwahara muri teritwari ya Masisi. Reka mabwire icyo bivuze ku bintare za Salambwe rero zabashije kongera kukisubiza ngo zikagashyira cyangwa se zikaba zigafite mu bugenzuzi muri aka kanya nyuma yo kubabaza cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuri uyu wa kabiri rero wari umunsi w'amateka akomeye cyane, niwo umutwe wa M23 wakubise inshuro igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Uyu mutwe rero bashe kwisubiza agace ka Kazinga ko muri teritwari ya Masisi ni muri Nord Kivu. Hanyuma Kazinga yasubijwe cyangwa se ya M23 yisubije na hagana masaha y'igicamunsi nibwo Kazinga yabaye totali tombe nyuma y'imirwano ikomeye yahuje ingabo zayo na FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo. Mu byumweru bibiri bishize rero nibwo riri yahuriro ryari ryafashe Kazinga n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi mu mugambi wo kwisubiza agace gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Amakuru rero akavuga ko ingabo za M23 zari ziturutse mu bice bya Ndete ndetse na Gasopo ngo bateye Kazinga mu gitondo cyo kuri wa kabiri rero mbere yuko haba imirwano yumvikanyemo imbunda nini ndetse n'intoya. Amakuru aravuga ko ingabo za M23 zari ziturutse mu bice bya Ndete ndetse na Gasopo ngo bateye Kazinga mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 3 Werurwe mbere yuko haba isibaniro ry'imirwano yumvikanyemo imbunda nini ndetse n'into. Iyi Kazinga rero yisubijwe na M23 isanzwe ibamo ibirindiro by'ingenzi biherereye muri segiteri ya Oso Banyungu bya Coalition. Aka gace rero mu by'ukuri aho gaherereye
kakaba gashobora gufungura inzira igana Buhimba ni muri grupoma ya Walowa Yungu iherereye muri teritwari ya Warikare ndetse unagana muri Gatoyi mu majyepfo ya teritwari ya Masisi na gace gakomeye cyane. Gufata ko gace by'umwihariko ndagira ngo babwire neza icyo M23 yahise yunguka, byatumye uyu mutwe usigasira ibirindiro byawo muri mpande eshatu cyangwa se ubwo ni mpande eshatu ihuriweho n'uduce tw'ingenzi twa Buhimba, Gatoyi ndetse na Kazinga. Gufata Kazinga byatumye habaho ubugenzuzi bwuzuye bwo kuba uyu mutwe uri kugenzura uduce tw'ingenzi nka Buhimba ndetse na Gatoyi, iyo ubwo na Kazinga nyirizina yafashwe nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi rero biri aha uriya mutwe urumva ko ni inyungu ikomeye cyane ku ntare za Sarambwe, ariko biranayungura cyane kuko uyu mutwe ubundi herutse kwisubiza uduce twa Ruke na Kasenyi. Ubwo rero gufata Kazinga birayiha amahirwe yo kugenzura Gatoyi mu buryo strategique ndetse na Buhimba, bikayiha kandi amahirwe akomeye yo kwisubiza uduce. Ubwo murabizi ko uyu mutwe wisubishije uduce twa Ruke na Kasenyi, ubwo rero birabaha ubugenzuzi bwuzuye bw'iyi Ruke ariko batayirimo. Ibyo rero bishobora gutuma rero mu by'ukuri FARDC itongera gutekereza kukwishyira ukizana cyangwa se kukwadvancinga ku bice byo muri Walowa Yungu, Walowa Uroba ndetse na Walowa Rwanda zose zo muri teritwari ya Warikare. Aha ngaha rero murumva ko icyo umutwe cyatsinzwe n'intare za Sarambwe cyangwa se Le Lion de Sarambwe. Izi ntare za Sarambwe zirangajwe imbere na General Sultan Makenga, ziri mu rugendo rwo kwigarurira uduce tw'ingenzi cyane muri teritwari ya Masisi. Bigaragara ko nubwo muri Kivu y'Amajyepfo intambara iriyo, ariko Masisi niho ibintu byongeye gusa n'ibikomerera hagati y'impande zihanganye. Aha ngaha i Masisi bivuzwe mu gihe nahitwa Iwarikare havugwa yuko uyu wari umunsi wa kane, kuwa kabiri nabwo bongeye bararasana. Wari umunsi wa kane wikurikiranya impande zombi ziri kurwana mu mirongo y'urugamba, aho bivugwa neza ko aka gace k'ingenzi cyane Kakibati nako gashobora kuba kigaruriwe n'indwanyi za M23. Aya nayo ni amakuru ari guhwihwiswa maginga ya avuga ko rwose intare za Sarambwe zabashije kwisubiza agace ka Kakibati nubwo atarashimangirwa neza. Nyuma y'imirwano ikomeye ndetse yari yatangiye yakomeje ku munsi wo kuwa mbere, yatangiye ku cyumweru, ihera ku cyumweru masaha y'itondo aha muri grupoma ya Kibati ya Ruberike ni muri teritwari ya Warikare muri axe za Kibati. Ni imirwano yahuje n'ubundi M23 n'ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo. Kuri uwo munsi rero wari kuva ku cyumweru bararwanye bwira nta gikozwe, kuwa mbere bararwana, kuwa kabiri rero bongeye kwesurana mu buryo budasanzwe. Bikavugwa neza ko rero mu by'ukuri imirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana cyane mu mujyi w'ingenzi uherereye ku muhanda wa Mungazi ndetse na Kashebere wa Kibati. Nyuma y'imirwano yabaye ku munsi wo ku cyumweru, ni yabaye ku munsi wo kuwa mbere, niyo ibaye ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Biravuga ko impande zombi ziracyagenzura aka gace. FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa babo ba Wazalendo bivuga ko bari muri centre ya Kibati ndetse no birindiro bibiri byahoze ari ibya M23 bivuga ko bataye. Hanyuma ku ruhande rwa M23 izi ndwanyi zo ziragenzura ibirindiro biri ku muhanda ugana Kashebere, umuhora w'ingenzi ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abarwanyi ndetse n'ibikoresho. Nuko ngo iyi Kibati barayisangiye. Imirwano ya Yesu bukuwe mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rero ni nyuma yuko inyeshyamba za M23 zari zabonye ikitwa umusada ngo w'abasirikare benshi n'intwaro zari zavuye Kashebere. Rero bikavugwa neza ko aribo bari baje gutera intwaro mu bitugu abari basanzweyo kugira ngo bafashe M23 gufata aka gace ka Kibati. Twibutse ko rero imirwano ndetse no ku itariki 28 yari yabaye ubwo ingabo za Kongo zagabaga ibitero bitanatinze hano Kibati, uyu mujyi w'ingenzi cyane muri Warikare, kubera ko ngo aho uherereye ni mu mihanda ihuza ibijyi myinshi. Bivuga ko rero M23 ishaka kuhisubiza bidatinze, mu by'ukuri bikaba byayiha amahirwe akomeye yo kwerekeza n'ubundi no mu bice bitandukanye bya Pinga ya Warikare yaciye igikuba muri FARDC cyangwa se muri coalition. Ingabo za M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani zaciye igikuba. M23 yaciye igikuba hariya ahitwa Ikisangani. Muri yoza mutese byagenze bite n'iki cyakozwe? Kisangani tariki wundi 31 Mutarama kugeza mu ijoro rya tariki 31 rishyiri ya mbere Gashyantare 2026 ryari ijoro
rikomeye cyane, ryari ijoro rikomeye cyane kuko humvikanye iraswa rikomeye ry'aka gace ka Kisangani by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bamboka hariya Kisangani. Ni ibintu M23 yashinjwe, iza no kuba ibihakana, ariko nyuma iza gutinda kugira iki bivugaho, ariko iza gushimangira ko ariyo yagabye ibitero kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani. Inaboneraho kuvuga ko rwose igihe kigeze ngo uyu mutwe ujye uhangana n'ibitero by'indege aho zitera ziturutse nk'uko bigenda hasi ku butaka, ko uyu mutwe ufata ibice cyangwa se utera ibice koalisiyo itera iturutsemo, cyangwa se ukagabayo ibitero usubiza ku bushotanyi bwakozwe. Ariko ahangaha Kisangani ho mu by'ukuri murabizi ko drone z'intambara zitera mu bice by'umurenge hariya mu Minembwe ni nyinshi kandi zituruka nyinshi Kisangani. Iziturutse Kisangani zigaturuka mu bice bya Bujumbura mu Burundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. M23 rero igitanga ubutumwa bw'uko rwose igiye kugigaba ibitera h'indege zitera ziturutse Kisangani. Byarakozwe ariko ubwo busigara ari bwose ku ruhande rwa Bujumbura. Ku munsi w'ejo rero hongeye kuvugwa inkuru y'uko M23 mu by'ukuri yongeye kwa advancinga no kurasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Uyu mutwe nawo ubwawo wabwigambye. Rero uyu mutwe wa M23 wigambye kuba ari wo uri nyuma y'ikindi gitero giherutse kugabwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Uvuga ko byakozwe n'ingabo zawo zari ziri mu nkengero zuriya mutwe zuriya mujyi murambabarira mu rwego rwo gusenya za drone zarimo zitegura guhaguruka zigiye kugaba ibitero. Ni ku cyumweru tariki ya mbere nibwo byatangajwe bwa mbere. Ubuyobozi bw'intara ya Copo bwatangaje ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye kugabwaho igitero cya drone, ndetse ko hari enye muri zo zashoboye guhanurwa. M23 rero ibinyujije muri Lawrence Kanyuka no uyivugira mu bya politike, yavuze ko operasiyo ingabo zayo zakoze yarasiwemo drone zarimo zitegura guhaguruka zigiye kugaba ibitero ku baturage ndetse no ku birindiro byayo. Ati M23 nyuma y'intambara twashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro AFC M23 riramenyesha abanyekongo ko ingabo z'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zikomeje gusuka amabombe nta kurobanura mu bice bituwe cyane n'abaturage by'umwihariko, zikoresheje za drone mu mugambi w'iterabwoba ugambiriye kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Mu gusubiza rero kuri iki kibazo gikomeye cy'umutekano, ingabo zacu zari ziri mu nkengero z'umujyi wa Kisangani zakoze igikorwa cyihariye cyo kuburizamo gusenya drone zitegura koherezwa kwica abaturage no kugaba ibitero ku birindiro byacu. Iki gikorwa kiri mu nshingano zacu zo kurinda abaturage b'inzirakarengane. Ni nyuma ya kiriya gitero rero AFC M23 yashimangiye ko ibikorwa byo kuburizamo ndetse no guhosha ibitero by'ingabo za leta bizakomeza nta guhagarara mu gihe cyose ihuriro ry'inkoramaraso riyobowe na Kisekedi rizaba ritarahagarika burundu ubwicanyi ndengakamere rikomeje gukorera abaturage bo mu duce igenzura. Hanyuma rero iri huriro kandi ryibukije ku mugaragaro ko amaraso y'abavandimwe bacu bishwe mu buryo bw'agashinyaguro ndetse n'ay'abasirikare bacu barimo umuvugizi wacu mu bya gisirikare umuvandimwe Lieutenant Colonel Ingamba atazibagirana cyangwa ngo acecekeshwe. Hanyuma rero AFC M23 kandi yashimangiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zirwana ku ruhande rwayo by'umwihariko bazayabazwa mu buryo budasanzwe. Ni kibuga cy'indege cya Kisangani rero cyaherukaga kugabwaho ibitero bya drone nk'uko nabibabwiye ku itariki ya mbere Gashyantare, ijoro rya tariki 31 Mutarama rishyiri ya mbere Gashyantare, ndetse icyo gihe rwose nabwo M23 yigambye ko ariyo yari inyuma y'ibyo bitero. Ni Kisangani kandi hari guturuka inkuru itangaje uvuga ko hari umusirikare wa FARDC uyu ngo yishwe n'abaturage nyuma yo kurasa kuri mugenzi we. Ahangaho kwibaza ndetse n'iki bapfa. Ibi ariko bikaba ari ibyabaye ku munsi wo kuwa mbere tariki 2 Werurwe nyuma y'amasaha ya saa 6 z'amanywa. Uyu musirikare wa FARDC rero bivugwa ko ngo yishwe n'abaturage nyuma yo kwica mugenzi we mu gace ka Mingazi ni muri komine ya Mangoba Ikisangani mu ntara ya Copo. Abasirikare bombi rero ngo basangiraga byeri ku kabari kari ku muhanda ujya ahitwa ngo ni Soteski. Hanyuma ngo abatangabuhamya babivugaho bari babajijwe ku cyateye izi mvururu
bavuze ko ngo havutse impaka hagati yabo basirikare ngo hatazwi cyaziteye. Abasirikare rero ngo bombi bateranya bagira gutya baterana amagambo bikomeye. Mu guterana amagambo rero umwe yahise afatwa n'umujinya ahita arasundi aramwica, amwise ngo yahise afata imbunda ya mugenzi we uri hasi, akanga ko abari akanga baraho, avuga ko umuntu wese umwegera ahura n'akaga. Mu gihe ngo bari bagitegereje rero ko abandi basirikare bahagera, abasore baho ngo baramucakiye baramwihanira, baramukubita cyane birangira bamwishe bagenzi be batarahagera. Ibi ngibyo rero biri kuvugwa hariya mu bice bya Kisangani, aha ni mu ntara ya Chopo. Hanyuma reka mbabwire ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gukora amarorerwa mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamulenge nk'ahitwa Igakenge. Amakuru aturukayo ni amakuru ateye agahinda cyane. Reka turebera hamwe ibitangazwa na M23. Kuri ubu rero igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo kuri wa kabiri babyutse basuka ibisasu mu bice bituwe cyane muri Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo. N'itangazo ryashyizwe hagaragara na AFC M23 rivuga ko kuri wa kabiri tariki 3 Werurwe 2026 ku isaha ya saa 11 z'igitondo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo FARDC, FDNB, FDLR ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga ngo bagabye igitero bakoresheje drone ndetse n'imbunda zirasakure mu bice bituwe cyane Igakenge no mu nkengero zaho muri teritwari ya Minembwe. Ibitero ngo byibasiye abaturage b'abasivile ndetse n'ibirindiro bya AFC M23 nk'uko itangazo ryashyizwe hagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ribivuga ati muri aka kanya ngo ingabo za AFC M23 ziteguye byimazeyo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivile zikorana ubushake, discipline ndetse no kumva ko bafite inshingano zo gukunda igihugu imbere y'ihuriro ry'abagizi ba nabi ryiyemeje kubiba urupfu ndetse no kurimbura nk'uko itangazo risoza rivuga. Ni M23. Reka tuyemeze turebere hamwe n'ibikubiye mu itangazo LE4 ishyize hanze inyomozi byatangajwe na Patrick Muyaya. Uyu ni minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho wa guverinoma ya Kinshasa, akaba mu by'ukuri n'umuvugizi wa guverinoma umaze iminsi agira byinshi avuga kuri LE4. Rero naherutse kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwayijyanye mu misozi miremire y'umurenge ahari muri Kivu y'Amajyepfo. Ni LE4 guverinoma y'u Burundi yitwaje ko ngari yije kurwanya muri Kivu y'Amajyepfo, none ikaba irimo kurwana ku ruhande rwa FARDC ihanganye n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wa LE4 rero urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wanyomoje Patrick Muyaya wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni minisitiri w'itangazamakuru. Yaraherutse gushinja u Rwanda kuba ari rwo rwawujyanye mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Muyaya usanzwe rero ari minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma nk'uko nabibabwiye, yatangarije ari amagambo mu kiganiro yatanze muri kaminuza ya St Paul ahitwa ngo ni Ottawa muri Canada ku 25 Gashyantare. Yumvikanye agira ati rero kubera ko mwavuze ku mateka byari ngombwa kwibutsa ko abanyamurenge batuye mu misozi miremire batigeze na rimwe nk'umuryango baba inshuti z'u Rwanda, ahubwo kuva mwaka w'1996 ndetse na mbere gato yaho abanyarwanda bajyanye LE4 aho aribo barwanyi bashaka guhirika ubutegetsi mu Burundi. Hanyuma rero LE4 mu itangazo yasohoye kuri wa kabiri tariki 3 Werurwe yagaragaje ko kuba amagambo nk'ariya yaravuzwe n'umuntu uri ku rwego rwa Muyaya biteje impungenge z'uko Kinshasa yumva imiterere nyakuri y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'uriya mutwe Patrick Nahimana yagaragaje ko bitandukanye n'ibyavuzwe n'uriya mugabo. Umutwe wabereye umuvugizi washinzwe mu ntangiriro za 2011 ibivuze ko muri 1996 utaruriho. Yakomeje agira ati ubu kutamenya cyangwa kwitiranya ibintu ku bushake k'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo nisubiramo ry'umurongo w'ibinyoma wacuzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira ngo bwemeze ko
Red Tabara ishyigikiwe n'u Rwanda. Yakomeje agaragaza ko Kinshasa na Gitega bakwirakwiza amakuru atariyo nkana, bameze nk'umuganga wica umurwanyi, bameze ngo nk'umuganga wica umurwayi atabishaka kubera gusuzuma nabi indwara. Abakwirakwiza babizi neza rero, cyangwa se ababikwirakwiza ngo bakaba babizi neza, bacumurira abaturage ba Kongo nabo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni Red Tabara rero yasabye Kinshasa byibura kubanza kugenzura ibyo ivuga mu rwego rwo kwirinda gukora amakosa mu isesengura ry'ikibazo cya Kongo, amakosa arushaho kugikomeza aho kugikemura. Uyu mutwe kandi warashimangiye ko ubutegetsi ushaka guhirika ari ubwa CNDD-FDD bwagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2005 nyuma y'uko muri mwaka w'1996 bwari umutwe w'inyeshyamba warwanaga n'ubutegetsi bwa Bujumbura bukorera mu birindiro byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uvuga ko wiyemeje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi kubera ko ari ubutegetsi bw'iterabwoba bwambuye abaturage uburenganzira bari bemerewe n'amasezerano ya Arusha yasinywe mu mwaka wa 2000 mu maso y'umuryango mpuzamahanga. Ni uburenganzira burimo ubwo kugira u Burundi igihugu kirangwamo demokarasi, bubamo amatora anyuze mu bwisanzure, demokarasi ndetse no mu mucyo. Red Tabara rero yaje igira itya inyomoza byatangajwe n'uyu muvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya. General Sultan Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'uko amaze iminsi abikiwe rimwe na Ngoma n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Ubwo rero drone yamurasiraga hariya mu Rubaya muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bidasubirwaho General Ngoma yongeye kugaragara mu ruhame n'umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC23 Armée Révolutionnaire Congolaise General Sultan Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'iminsi havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Ku wa mbere tariki 2 Werurwe nibwo Makenga yagaragaye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru, ubwo yari yitabiriye umuhango wo gusoza amahugurwa ku basirikare bo mu mutwe udasanzwe 1518 AFC23 yungutse. Makenga mu ijambo yavugiye rero yagaragaje impungenge z'ibitero bya drone ingabo za leta Kinshasa zikomeje kugaba mu duce dutuwe n'abaturage benshi ku buryo rwose abenshi babitakarizamo ubuzima. Uyu musirikare mu butumwa yahaye bari abakomando yabasabye gusanga nta gukerererwa bagenzi babo bari ku mirongo y'urugamba itandukanye mu rwego rwo gukomeza ubutumwa bwo kubohora no kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ingabo za FARDC ni ingabo zirangwa n'imigirire mibi itandukanye kandi niyo turwanya yemwe n'ubuyobozi wazo Kisekedi ubwe yavuze ko ingabo ze ari iz'abasabirizi. Ibyo byerekana ko ari we musabirizi mukuru, sibyo? Mwanze kuguma mu ngabo z'abasabirizi, muhitamo kwihuza n'ingabo zigamije kwishyira ukizana mu rwego rwo kubohora igihugu cyanyu, abavandimwe banyu ndetse n'abanyekongo bose. Yakomeje agira ati ndababwiye nti guhera uyu munsi tariki 2 Werurwe muri abasirikare ba Armée Révolutionnaire Congolaise mwarangije amahugurwa yanyu, ubu mushobora kwambara ingofero zanyu. Hanyuma Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe kigera ku cyumweru havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Ni nyuma y'igitero cya drone ingabo za leta ya Kongo zagabye mu gace ka Rubaya ku itariki 24 Gashyantare kikijirwamo abasirikare ba AFC23 barimo Lieutenant Colonel Ngoma wari umuvugizi w'igisirikare cy'uriya mutwe. Nyuma ya kira gitero hakwirakwijwe inkuru z'uko Makenga yaba yishwe mu gihe izindi zavugaga ko yakomeretse bikomeye. Aha rero irumanga bwo yagaragaraga yari muzima, sino kwicwa ahubwo nane bikomere byamugaragayeho. Ku yindi page Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati yishimira ibihano byahawe u Rwanda bitanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihano byahawe abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda nk'uko natangiye mbibabwira. Reka mubwire rero uko Kongo yabyishimiye ndetse ikabyinira ku rukome ivuga iti rwose byari bikenewe n'icyo u Rwanda rwabisubije rwatangaje rusubiza
mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ya Kongo byari kuwa mbere nibwo guverinoma Kinshasa yagaragaje ko ibihano ngo ari ikimenyetso gikomeye cyo kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu, inashimangira ko bigomba kujyana n'ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe mu masezerano azwi nka Accord de Washington. Noneho Kongo yari yagaragaje ko ngo ituze rirambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'Ibiyaga Bigari rizagerwaho binyuze mu guhagarika inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro, kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu no gukurikiza amahame y'amategeko mpuzamahanga. Guverinoma Kinshasa yari yibukije ko ngo hakenewe ubudaheranwa mu guhuza ibikorwa bya dipolomasi n'ibikorwa bigaragara ku butaka mu rwego rwo kwirinda icyuho hagati y'amasezerano ashyirwaho n'ibikorwa bishobora kuyanyuranya. Hanyuma ni mu gihe ibi bihano byatangajwe hakomeje inzira y'ibiganiro biyowe n'abahuza mpuzamahanga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse na Angola, hagamijwe kugarura ituze n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha rero u Rwanda rwaheshe ruza rugira icyo rubitangazaho. Ubwo ni nayo mpamvu rwose babisa nka hari TikTok, buri ruhande ruvuga urundi rusubiza. Ubundi niko aka kanya niko byifashe. U Rwanda rero rukimara kubona ibyo Kinshasa uburyo ije yidoga cyangwa se yishimye irubyina ku mubyimba, dore icyo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yaje atangaza kuri ngingo. Yolande Makoro yaje atangaza ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda RDF bitazahagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'uko rero Kinshasa yari yamaze kwica inyicyara rwose ivuga ko ari ibintu bishimishije cyane, na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba yatangaje ko icyemezo Amerika ngo yafashe cyagaragaje ko nta muntu ugomba guhora arenga ku masezerano, yongeyeho ko rwose ngo abayobozi muri Kongo bahagaze bashikamye. Makoro rero yasubije Kayikwamba ko ibinyoma n'imbaraga zose Leta ya Kinshasa ikomeje gushyira mu icengezamatwara ukuri kugaragaza ko ariyo ya mbere ifasha umutwe w'iterabwoba FDLR. Uyu nguyu rero ni umutwe ugambiriye kubangamira umutekano w'u Rwanda ndetse no kuzarutera rukahungabanya umutekano warwo rugakora ubutegetsi buriho. Hanyuma ati Leta ya Kongo iracyari nimero ya mbere mu gufasha FDLR ibikomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda. Ibinyoma byose n'umutungo washyirwa mu icengezamatwara hagamijwe guhisha ubufasha Leta ya Kongo iha FDLR ntibizakuraho iki kibazo. Ashimangira ko ibihano Amerika yafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bayo bibogamye kandi ko bizatuma Leta ya Kinshasa ikomeza kwifashisha imbaraga z'igisirikare, ibyo cyangwa se bikazenyegeza intambara n'ubugizi bwa nabi, ubuzima nabwo bukahatikirira ku bwinshi. Ati ikibabaje nuko ibihano bibogamye bisunikira gusa Leta ya Kongo mu kwizirika ku gushaka igisubizo cya gisirikare. Ingaruka ni ibyo tubona ubu, gukururuka kw'intambara kwiyongera k'ubugizi bwa nabi, gupfusha ubusa amahirwe, igikomeye kikaba kubura ubuzima. Leta ya Kongo na Amerika bishinja u Rwanda gufasha M23. Gusa Yolande Makoro yatangaje ko iri huriro ryavutse kugira ngo rirwanye itotezwa rikorerwa abanyekongo rishingiye kuri politiki ya Leta ya Kongo yo gushyigikira abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Makoro yagaragaje ko amagambo menshi yibasira abatutsi arimo anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga nk'ayavuzwe n'uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ikenge ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu na radio RTNC, ari yatera ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko bushobora gukwirakwira mu karere kose. Uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko mu gihe abantu bashaka igisubizo cy'ibibazo baba badakwiye mu by'ukuri kugoreka ukuri cyangwa ngo bakwirakwize cyangwa se birengagiza uko kuri, kuko kubikora uko ari byo bituma ibibazo bidakemuka mu buryo burambye. Amasezerano ya Washington yasinywe cyangwa se yashyizeho umukono muri Kamena umwaka ushize ashimangirwa mu Kuboza uwo mwaka ku itariki enye Ukuboza. Yateganyaga ko rero Leta ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR mu buryo bufatika. U Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka
Uganda. Nubwo raporo y'impuguke z'umuryango w'Abibumbye yemeza ko leta ya Kongo yemeje guha FDLR ubufasha na nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington, Amerika ntacyo yabikozeho nta nicyo ibivugaho n'amagingaya. Hanyuma dukomeje turebera hamwe n'andi makuru. Icyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko umutekano wifashe, urugamba rurakomeje, wagira ngo nta gahenge kigeze gasinywa. Twahoze tubigarukaho uburyo ibice biri gufatwa, ahandi hakitegurwa imirwano ikomeye. Ikisangani uburyo ubwo bari bwose twahoze tubirebera hamwe 5-5. Ni ibintu bifite mu by'ukuri uko biteye ubwoba mu buryo budasanzwe. Hanyuma reka noneho umunyamerere turebera hamwe n'andi makuru agezweho muri aka kanya. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Amajyepfo UNMISS cyangwa se UNMISS zambitswe imidari ya Loni mu rwego rwo kubashimira uruhare rwabo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. N'umuhango gutanga iyo midari wabereye ku cyicaro cya UNMISS cya Tomping Ijuba, umurwa mukuru wa Sudani y'Amajyepfo. Uyu muhango wayobowe na Major General Robert Yao Afram, n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za UNMISS. Hanyuma wagaragaje ko rero uwo mudari ari ikimenyetso gikomeye cy'ubwitange n'umurava mu kazi. Yagize ati umudari wa Loni mwahawe uyu munsi ni ikimenyetso cy'ubunyamwuga, imyitwarire myiza, kwitanga no gukomera ku nshingano zo kubungabunga amahoro, ugaragaza iminsi myinshi y'akazi mu bihe bikomeye, amajoro yo kurara ku burinzi no mu bikorwa bitandukanye, ndetse n'ubutwari bwo gukomera ku nshingano mu bihe bitoroshye. Ni umudari ukorerwa, ntutangwa gutyo gusa. Hanyuma rero Major General Afram yanashimiye guverinoma y'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda RDF kubwo gukomeza kohereza ingabo zifite imyitwarire myiza, ubushobozi n'ubunyamwuga mu butumwa bwa UNMISS. Umuyobozi wa Rwanda rimwe Lieutenant Colonel Paul Ndushabandi yashimye abasirikare bagize uwo mutwe ku bw'umuhate ndetse no kwihangana n'ubutwari no kwitanga bagaragaje mu gihe cy'amezi 10 bamaze muri ubwo butumwa.